megandeng sambilan magitaran, nyelim murang mana panglian, sambilang megenggegan, tiang goya musisi, wanta gendreng jani, hiburan hati bang sing sedejani, tiang boya penyanyi, wanta nyaluran hobi, hibur hati gitar tiang menjeradukan gati, ampurayang dewek tiang maremuruk magitaran jadi, suaran gitar tiang aduh berogati, main ini ajak tiang sambilan magitaran, main mana abang liang sambilan megenggegan, dorororerarare benget tak ting tak ting telap benget tak ting tak ting teng dorororerarare dorarero rari luli lali dang dorororirarare teng teng benget tak ting teng ting teng ting teng ting tak ting dorororerarare dorarero lali luli lali dang dorerarerarare ngebenget tak ting tak ting teng benget tak ting tak ting ting bang tentang tentang dorore lali luli lali dang ne jadi tiang medembang sambilang magitaran, ampurayang suaran gitar tiang ado-ado meceradukan, tiang goya musisi, mata genjang-genjang hibur hati, sambilang ngopi ngai kena happy, pada semedon sarang sami mai dini ngajadian, nyiburan hati sambilan ngopi, mai dini ngajadian megitaran, sambilang megenjekan tatarorerarare ngebenget tak ting tak ting ngebenget tak ting dororororore tararare lali luli lali dang tatarerarare tatare tarare tararararare ngepang ketang ting tak ting dororore lali luli lali dang do wagan one more dorerarare benget tak ting tak ting tararararare tararare lali luli lali dang. Mantap. Mantap. Kalejang mengenang hati hidupe ade jani, kalejang mengenang
yang wong desa ane duna kebrana duna sake belajar jani mula sarira belajar merasana belajar mau bicara sing cara cukup nangke ane lebihan gula lekat lebihan satwa pasti sing cara cukup nangke ane lebihan gula lebihan satwa abang sing cara cukup nangke ane lebihan gula pusing maduna yang wong desa duna berana duna dan sastra belajar jadi mula sarira belajar melasana belajar membicara nama kejangaga menyama nama kejang iraga jalan hidup jalan karma yang mangenahan jalan hidup aneh buka jani kakak letih yang mangenahan jalan hidup jalan jani berada tuna sastra jadi belajar merasa belajar pelaksanaan mau bicara apa lu cara juga nangke dua raga